Esselamu alaikum, mir na vas. Budi svoj, prihvati sebe. Šta znači biti svoj i prihvatiti sebe? Da se vratimo unazad na početak našeg stvaranja i dolaska na ovaj svet. Kao bića razvijana i stvarana u materici naše majke, prošli smo kroz faze razvoja na koja mi lično nismo imali nikakav uticaj, niti smo mogli nešto da činimo. Naša majka takođe. Ona je činila što je bilo do nje, ali postoje stvari na koje ona nije mogla da utiče. Bili smo kap vode, spermatozoid sa telom i glavom u kojoj je bila smeštena inteligencija, koja je imala svesnu nameru i tražila jajnu ćeliju kako bi se susrela sa njom, spojila ili kako to nazivamo, oplodila je. Spermatozoid je morao da odbaci deo sebe, svoje telo, što znači da je morao da pretrpi određenu fazu svog razvoja, da odbaci deo sebe kako bi mogao da nastavi svoj put razvoja i evoluiranja. Da li je naša majka ili otac odakle je dolazilo seme? Da li su oni imali kontrolu nad ovim mikroradnjama? Ne. Postojao je i postoji utvrđen zakon kojem su spermatozoid i jajna ćelija bili potčinjeni kako bi dalji razvoj bio moguć. Taj zakon je zakon koji nije nastao sam od sebe, već utvrđen zakon od Boga, prirodan zakon kojem sva stvorenja moraju biti potčinjena u cilju daljeg razvoja. To je ispoljena Božja volja, postojanje određenog zakona pod kojim se stvari razvijaju. Mi ga ne vidimo, ali on postoji i zapisan je u samom stvaranju, kodiran u našem DNK, jer kroz 9 meseci koliko smo proveli u utrobi naše majke, smo prošli kroz nivoje i faze razvoja, od ugruška, razvoja mozga, organa, kostiju, tela, pa sve do krajnje formiranog deteta spremnog da izađe na ovaj svet. Presecanjem pupčane vrpce mi smo sada jedno biće odvojeno od svoje majke, ali ne i od svog stvoritelja. Naša majka je Božji saradnik kroz koju je Bog stvorio novo biće. Evoluiranje od bebe do deteta, tinejdžera, mlade osobe, zrele osobe, takođe je prožeto zakonima kojem smo nesvesno potčinjeni što uzrokuje naš rast. Govorim za fizički razvoj. Ništa drugačije nije ni za duhovni razvoj. Postoje zakoni utvrđeni od Boga kao uslov našeg razvoja, da ukoliko se mi potčinimo, mi smo na našem putu duhovnog uzdizanja. Sve što je Bog stvorio ima svoj smisao i svrhu. Sve što Bog stvara, postoji razlog zašto postoji i određen cilj koji služi višoj svrsi. Sada, mi dolazimo na ovaj svet ne znajući ništa, spremni da učimo i budemo učeni. Bog nam je dao slobodnu volju. Ali šta to znači? Dao nam je slobodnu volju da izaberemo da li ćemo da priznamo i nastavimo da se potčinjavamo njegovom zakonu ili ćemo da se pobunimo. Ko bolje zna od Boga šta je najbolje za nas? Biti potčinjen Božjoj volji znači prihvatiti sebe u svojoj suštini. Izvršavanje Božje volje je prihvatanje svog bića i priznavanje svog stvoritelja koji nam je dao život kao blagoslov. Čitav univerzum je prožet njegovim zakonima. Svako vreme nosi sa sobom njegovu volju šta treba da se čini jer čitavo postojanje je njegovo. Mi živimo u Božjem univerzumu. Stoga prihvatiti sebe i biti svoj jeste potčiniti se Božjoj volji kako bi vrhovni naučnik koji je utemeljitelj svih zakona mogao da upotpuni svoju milost prema nama i učini nas savršenim bićima. Ali znajte da to bez njega i potčinjenosti njegove volji ne možemo dostići, jer nema drugog puta osim kroz njega i njegovu jedinu religiju koju nam je dao, a to je Islam, što znači mir. Da li možete da zamislite bilo koju drugu religiju osim mira? Musliman znači osoba koja se pokorava Božjoj volji. Stoga kada mi kažemo svi ljudi su po svojoj prirodi muslimani, što je tačno, to znači da je svaka osoba došla na svet potčinjena Božjoj volji. Kada Bog od vas traži da prihvatite sebe i budete svoji, On želi da prepoznate suštinu svog bića koja je ispravan musliman. Želim da vas Bog blagoslovi razumevanjem, jer to je njegova milost. Esselamu alaikum, mir na vas.